Dobar dan, ja sam Nataša Srdoć, predsjednica Adriatic instituta za javnu politiku. Prema indeksu ekonomske slobode za 2013. godinu, kojega zajednički objavljuju Wall Street Journal i Heritage Foundation, Bosna i Hercegovina se nalazi na 103. mjestu od ukupno 177 zemalja na svijetu i na 38. mjestu od ukupno 43 zemlje u europskoj regiji. Ekonomska sloboda je osnovno pravo svakog ljudskog bića da kontrolira svoj vlastiti rad i vlasništvo. U društvu koje je ekonomski slobodno, pojedinci su slobodni raditi, proizvoditi, trošiti i ulagati na način na koji njima odgovara i ta sloboda je zaštićena od strane države i ta sloboda nije ograničena od strane države. Ekonomska sloboda je važna jer se viša ekonomska sloboda povezuje s višim društvenim i ekonomskim vrijednostima, poput većeg dohotka po glavi stanovnika, višim stopama ekonomskog rasta, većem nivou ljudskog razvoja, razvijenom demokracijom, ukidanjem siromaštva i zaštite okoliša. Bosna i Hercegovina se nalazi u kategoriji uglavnom neslobodnih ekonomija svijeta. Od ukupno 10 ocijenjenih kategorija, Bosna i Hercegovina i dalje ostaje represivna u 3 kategorije ekonomske slobode: vlasnička prava, sloboda od korupcije i državna potrošnja. Indeks za 2013. godinu za Bosnu i Hercegovinu između ostalog kaže: veliki broj tvrtki ostaje pod državnom kontrolom, a privatizacija je stvarno zastala. Zaštita vlasničkih prava je slaba, a korupcija široko rasprostranjena. Vladavina prava je nepouzdana, a lokalni sudovi su podložni političkom uplitanju i nemaju resurse kako bi gonili kompleksni organizirani kriminal učinkovito. Birokracija i skupe procedure registracije odraz su povijesti centralnog planiranja. Visoka javna potrošnja je ogroman teret za ekonomiju. Registri vlasništva su velikim dijelom nepouzdani, ostavljajući transfer otvorenim za sporove. Nastojanja da se ažuriraju zakoni o vlasništvu nekretnina i razviju novi registri su zastali. Pravni sustav ne pokriva adekvatno komercijalne aktivnosti. Ugovori su gotovo neprovedivi, a primjena zakona koji štite intelektualna vlasnička prava su neadekvatni. Državni rashodi iznose oko polovice ukupno domaćeg proizvoda, što rezultira u kroničnim proračunskim deficitima i rastućem javnom dugu. Otežavajuća birokracija i nedostatak transparentnosti često čine stvaranje i djelovanje privatnih poduzeća skupim i teškim. Tržište rada nije učinkovito, a stopa nezaposlenosti, pogotovo među mladim ljudima, je jedna od najviših u regiji. Mnoštvo državnih i gradskih administracija čini birokratski sustav netransparentnim, koji čini ulaganja manje privlačnima. Financijski sektor je nerazvijen. Nedostatak provođenja ugovora i nesigurno regulatorno okruženje ograničavaju raspoloživost kredita. Prvi korak u ostvarivanju ekonomskog napretka i boljitka građana Bosne i Hercegovine je uspostava nezavisnog pravosuđa, vladavine prava, zaštite vlasničkih prava i provođenje uspješne borbe protiv političke korupcije. To su temelji za ulazak kvalitetnog stranog kapitala, poticanje poduzetničke aktivnosti građana Bosne i Hercegovine i povećanje broja radnih mjesta. Bosna i Hercegovina si više ne može dozvoliti stopu nezaposlenosti od 43%. Zemlja već ima relativno visoki nivo slobode ulaganja, monetarne i fiskalne slobode, ali kako bi kapitalizirala na ovim dobrim ocjenama, Bosna i Hercegovina mora drastično smanjiti državnu potrošnju, izvući državu iz ekonomije, te se primarno mora usredotočiti na uspostavu navedenih temelja tržišne ekonomije: nezavisno pravosuđe, vladavinu prava i zaštitu vlasničkih prava. Hvala vam na pažnji. Posjetite nas na našoj web stranici adriaticinstitute.org, na našoj Facebook stranici adriaticinstitute.croatia ili Croatia i na našem blogu Adriatic instituta koji se zove Libertas. Hvala vam.